Khasan teli Longïing juga Shnong Ummat 1 bat Ummat 2 hak sinukong juga tayau kila lej ban bu da kajing Ujor hakmat ka Deputy Commissioner jong ka District Ribhoi ikong RM Kurba. Bapentip ia kajing Shah Pynduh bian ia Khaw Ration hakinong sam Khaw jong ka Shnong gibla Pynduh ia ka hok ka jong ki ban yo ya uni Umar Bam katkum ka National Food Security Act kabala mangkerpang da ka sarkar pedeng. Kini Longïing rengkat kejeng senran lang jeng ginang elam keseng nyotrap Allege National Movement jeng ke distrik Ribhoi kila lej kenduk markemat ke Deputy Commissioner badru yu Inspector Ketenat Food and Civil Supplies bat Consumer Affairs ke distrik Ribhoi ban pentip kini kejeng Shah yu roj ke hok jeng ki hagini kinong sam Khaw Ration balajet ek sarkar jela. Katkum kejeng Ujor kini Longïing kila pentip bagi layu opdiang yang kekat Ration jeng ke skim NFSA naduh ke Snem arajar kat kendai. Henry naduh kena ke Snem kat hadu mentah kim pat juyo pediang setia yu Khaw na kena ke skim jong ke sarkar pedeng. Hadu bagi lama de kejing ia ke bakrau bah kamtam hagibnai betrekam kejing penjari ya kejing pakhang ya Shnong kitau bene kun ke kelam COVID-19. Kini Longïing kila penpau kejing sngodiau ke bakrau halo kejing le asiliang jong kinong sam Khaw. Bat ong bagane kejing Pynduh ke hok jong ki kade ke kam yu roj ke hok long breu man breu bat kade ru ke kam bamsap ke besyur khai bha ya ke bagi bor sarkar ki hab banchim khia ban le ai no amardor. Katkum kejing itu joki nak kaliang jangka Deputy Commissioner kala ai kejing kular bahkan sapha ai officer bahkan let jurep bat menpa toket ekorukom sam Khaw Ration ha ke Shnong Ummat 1 bat Ummat 2 ban lap ai kejing shisha kenang bakaan kan yo ban le ya ke badan kam naduh ba udil ki bami kini kita Snem arajar kat kendai benai ba kendai kila mi kini kakak sipo tarik una arpolai tarik lami ni kita kini kita ba bat kilipan Khaw da udilar ong 4 pelat. Te beladang keli udilar lada pikwa te selini sipo office. Tengi wan mi ipo office sipo kan radising ya kendu idisi te bisi pad ong kadu bami pelat kini kikat ni rada pelat Khaw. Tengi kini ki pai ba bat sinbai bamyo ba ya ka hok lejong pe kiwat ya ka hok lejong kidai ban yo ba sarkar kala ai uni Khaw ya berka ki baduk ke. Kidai ban yo ya ka hok lejong. Tere ni tengi hun bandu ya kan. Buat baik bang udilar mesti. Nak kalian kaseng niso ban penremjur ya udilar. Uba lapen bit igini gilong kumi. Uba ong ba ngim syam layo ya tau Khaw kumno ngin sam ya pi. Te kane kajing sim kabu jong udilar khamtam hakane kapor banon kane ka lockdown. Ki paj ba ki baduk ki ba jenjar ba pli. Ki ba syam jenjar kum hakane kapor. Te ngina kalian kaseng nginom song thai. Nginang ya budin ya kane kakam ba shano tau Khaw uja. Barok si kata, naduh bala isu gini kikan. Kini kilong kami kidai banyo ya kahok ke jongki. Bat nagalang kaseng nginang ya syakman. Hadu bakin dayo ya kane kahok ke jongki nginom song thai. Harangkat begini kilong kami ni wat jingtip. Yau ne Khaw sai uja barok si kata. Kane kadai kajing bamsap. Peleng ka bangila banong habaka sarkar kala pelai yau ne Khaw. Penban une udilar uneng nut. Banong ba ngim syam layo tingi kentul syakaliang ka food and supply ba kare ban sim action ya kum kine ki jai breu ki ba sim kabu ya pai ba khamtam hakene kisi ki badon kane ka lockdown nakala ka sengru nya ka jing maham ka bateng yo ne udilar ba unom melin su ban le kum kine ki jai kam